Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Kalau sisin patlong kawai ke barang besar susu yang keseng golong ba mentah pengila iat biang hadin sisnam ngomblaong dai isi membuat ka sentral budi mensem ngila iat la jan borok kawai kini ka nombak silong kebaguan hikem dan ya relation kidan betang kacalan te hadin ngila le jekendu ujuan komisioner kato kan ngila ai puar ni sisnam pam hadin mentah ngila mi biang suab ngin mi samadan ngila le jekendu ujuan komisioner menentu sadek jekendu ni mo te kajing yang kendu ru kajing kram ru kamsya kalau kelan ha we nyat suwe te bat mentah bangiwan yang kuni hafil ru ngilap ba ke babun hi ki dukan ke bade kerajung kasi kidon ya relation te mentah ke babun pat ke bade jong kibar jela relation ru kumdan kiat ilegal betul te hapin la kali hantar sengal yang tidur kidong skor mah dibatai ba don tau marak suar marak yang ila ang berpun ngilayo ba uswan kolek dak pisalah hajar si benai ya baru ki counter bat ka lesen pot umah ki te ni persajur ya kada nomor ngintip min habun sawat insya lo kata apa seno kan ka mulai hajar ba mandu benani kini counter si gele ni matak bang yui mentan ba kasir government kaduk berbeniu kam don ujian komisioner additional komisioner menaftur ukuran saya kata apa ya kan kasam hingga miliot tak te kajing lumpat kan kalah hajar ledakan lah hajar ya kan ikini ke counter hingga pengiya kan ngumpul po kerjana hadu meru itu kan ajan rapspa teli te adalah hajar sin sispa alok anolak kata skun susu ini bat kaweru ke masjid ke masyahis ke government kalong ba along new isai ba kakersian ka alat ikini kibar jela kanyan ik para kasi yu kasi kemut ka isu ya kalesen kin hapsi ya kata kat ba yakni ki non tribal pat kam isu lisan ka sebelum dak bisa ni persajur ya kata ka masjid ke besar segi golong ba lada kidang lek kumne nakali yang tungi ka senghi sadang kersian maki ngidang kernyom ini tungi nam alat lele ruemba kini kinon tribal kin kamai jam ni hani kabri jang hiutra sadang kersian maki ngit ingin kernyom bet sefil bomban hilasan ngin khang bet lafang bat kaweru kapen julong kapen sa mingi kalong ba yui menta hilasan don bet jong hiu trap kat ba nomor bagi siat sidan ke bawa lang artili slet ndon priu banla bannya banyu lesan artili nya ke belina ta nguna ban priang ta bat yui ba banyak hasi kalong ilegal ndrai ka ba penuh susu patingi kalong ba imat ini hiu trap ide kang isti jakari jong kestam bamsak kam dai kam dan ikhtiar men ngikili mentang tay kerensai batu bukti sebentar uang ba nakali yang tukani ka hiu trap kam suman lum bat ya ka bai phone ya ka bai stuwa der kampat wan lum madu matang ukuran tak basya tu no di tim tay uang ba umpat wan deh habak kim lum tiok panang no kini ka bai imat ini hiu trap isulong tang isti jingadan namta kini kinong sim kabu bat peniat ilegal yang dikah kampi ngin nakaliang kaseng hingi kerasa bingin sano bat sematan siat ngintur bat sematan siat jong gini ke organisar lada jia ba ini new trap idai tang isti tang 2000 ban suyada yang ka jungtak kan me akta kasngi kutu aja kasiat tim lapra ngin na maila nomor ba iktam khalar wa hapun pra iktam auriar hapun pra kitam bam sapru ngin pun pra